Siyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Inkonzo yesabatha yasemini soyiphathela umfundisi Mkhonza wasenhlalakahle inkosi Mbusiso. Baba uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni umthandazo wesabatha imini yesabatha umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibe inhle kulaba ingcwele. Baba Nkosi yamakhosi ngidawucela umshumayeli wakho Themba Dlamini wasenhlalakahle Thembeli ukuba angilekelele emthandazweni wesabatha. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Sihlabelelo senkumbuto yetitukulane tenkumbuto yokuzila. Ingumbuto kaNkulunkulu. Mongeni uJehova aNazaretha izizukulwana zenu. Bandla yenkosi masigugu sithandaze. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Baba uNkulunkulu wamaNazaretha, uNkulunkulu wethu, ngiyacela Nkosi yamakhosi ngingumntwana lomncane kangaka ukuba lunyazi lwezulu ube yinsika yekungcinisa phambi kwakho naphambi kwananga emakhosi obuhlanga naphambi kwalesicuku lesite kuwe lunyazi lwezulu kutokuva lipi lekuphila kwemphefumulo nekuphila Nkosi yamakhosi kwenyama. Ngicela ke Nkosi unginike leso sibinzi lowasinika inkosazana kaJaphetha leyakhetha Nkosi kuyongena emlilweni. Ngipheke Baba ngingumntwana
njengaloko sibe la Eswatini njengosi lo mlilo lengiphambi kwawo asiwejayelanga Nkosi yamakhosi ngoba luthingo la lugcine nga 2009 sibantwana bakho lunyazo lezulu siyathandaza imhla yonke ukuthi uNkulunkulu akasikhumbule njengaloku nenkawu lokulotshwe ngayo la yakhunjulwa uShembe wayikhumbula wayibuyisela emuva kubatali bayo okokuqala uNkulunkulu wethu asebuhleni bephakama ngibongela emaswati onke la khona kule live la ubaba nobaba mkhulu kuzuza inhlanhla lenkulu kangaka sekuphele isikhathi lesithe silambile kunyazo lezulu noma Nkosi sibancane kangaka ngokwesibalo kodwa Nkosi singumsebenzi wetandla takho silibumba lakho lunyazo lezulu sicela Nkosi uwakhumbule njalo emaswati ungawashiyi ungawakhohlwa noma Nkosi sibancane sithi siyabamba kuyaphunyuka akathi umntwana nakutelwe Nkosi abese sowuyahamba uqala ngekuhlala hume ngesisu akhasa sukume noma nje kuthiwa lapha sente kabi nalapha sisive lesiye sibeketele lunyazo lezulu kusasa na ubuya Nkosi yethu utawukhanza kukhazimula kwendlula lokho ngoba naloku lunyazo lezulu sithe siyakulungisa emandla ekulungisa lapha Nkosi siwaphuwe nguwe Nkosi lo wakhile la sithe nasifika kuwe kulela la kamhlaba uyalingana emathongeni wathi maswatini la mina ngikho la mina ningishiye emuva ngiseswatini awu maswati jabulani kakhulu na uNkulunkulu phakathi kwenu sikhunjuliwe namhlanje lunyazo lezulu nangibheka ekuhlabelelweni sakho mineke ngingumfundisi ngiwaka Mkhonza ngitalwa intombi yakamavimbela engishiselweni ngiye ngithi iTestamente yesithathu ngoba sinetestamente lebitwa ukuthi Old Testament sibe netestamente yesibili kuthiwa is a New Testament sibe netestamente yesithathu lefika noShembe emhlabeni Ngiswele lunyazo lezulu singabonga ngithini ngoba wena wabakhumbula obaba mkhulu abangculuzi sobala wathunyelwa kubo ngoba bangumsebenzi wetandla takho noma sikhuluma lunyazo lezulu shangathi siyathepuya sisibo bantwana sibatsala wasipha le language lesikhuluma ngayo sikhulume kanje ngoba uthena ufika lapha uyinyanga yezulu sasilapha kalobamba ngesikhathi saking sobhuza wathi emakhosi akaZulu akazange abuse la wathi siyawuphunza ngemakhosi akithi kwasho wena lunyazo lezulu ngomlomo wakho uyinyanga yezulu le lapha ingaphathanga sikhwama semithi kusukela ke lunyazo lezulu ngaleso sikhathi saphunza umthandazo wesabatha lapha kuthinta khona emakhosi sine saphunza ngabo somhlolo saphunza ngabondungunya saphunza ngabombanzeni yathi inyanga yezulu ayawujabule emakhosi lale live lapho umphefumulo wawukhona ngoba kuyabe kuthinzwa ligama lawo lunyazo lezulu Nkosi yamaNazaretha ngicela ungiphe sibinzi lapha nje ngifome mina kusukela itolo uma ngibulawa kuthiwa ngitawuphakela abantwana bakho lunyazo lezulu sihlabelelweni semaNazaretha 130 uyakhuluma uNkulunkulu lomuhle wakithi wasebuhleni bamaNazaretha uma ngithathe ngiyahlabela la ngibhimbe akusiko ukubhimba kwami sisuke sajabula kakhulu ngokubona lunyazo lezulu
nalapho lunyazo lwezulu uNkulunkulu wethu konakala khona akoni thine sisuke sajabula kweqa injabulo yemaswati lunyazo lwezulu ifakazelwa ngemakhosi laqhamukele nale selongiwachuba lunyazo lwezulu nebashumayeli bakho egedeni abazange lunyazo lwezulu bangivimbela labanye babo nje naba bakhona ngiyethemba ukuthi batawuhamba sebayigcokile lengubo yasezulwini. Uthi uNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha uNkulunkulu omuhle uNkulunkulu lowehla ezulwini wetha kubantu bakhe labangumsebenzi wetandla takhe kulo 130 wabhala phansi wathi sibonga othene lapha ebusweni uNkulunkulu omkhulu omuhle wasebuhleni bekuphakama ngilona liphi inkosi yemakhosi losilethelelele ukuthi njalo sibuthene inkosi yemakhosi kulomuntu wakho wasebuhleni wasesabelweni silinzelete ipolitiki inkosi yemakhosi losabela dona so lo ufikile lunyazo lwezulu sihlethi ngekuthula la Niwatshelile lamanye maswati lunyazo lwezulu ungakefiki sowufikile ngakwemoya ngoba mina ngwasemhlabeni ngingakuboni ngifike ngenethiseka leka mhlaba yami lilingane emathongeni ukuthi wena kaze wefike eSwatini ngajabula ngiboneke lunyazo lwezulu nengebantwana bakho labasebentako la lunyazo lwezulu basebente lunyazo lwezulu ngawo onke amandla lo ubanike wona wena amukho lunyazo lwezulu noma munye lodonsele emuva basebenza impela basebenta nangibuka lunyazo lwezulu indlu yakho ngikuvile lunyazo lwezulu uthi hayi nakhile maswati kwaze kwaba kuhle ngepha khona into lethilika kwemtimbeni wami ngiyethemba ukuthi inkosi yasezulwini
seyisikhumbula njalo ingeke iphindze iwukhohle umsebenzi wawo leyawenta Eswatini yadala eMaswati yawabekwa la iyawuhlale yathi ukuthi nginesibhe sami lesikhuluma shangathi siyathephuya sisibhe seMaswati senkosi Mswati wesithathu. Maswati akithi ngifuna ukukhuluma egameni lenkosi yamaZulu nemhlaba ukuthi lokhu phakathi kwethu kuleli live la ubaba nabo baba mkhulu akusiko kwanamuhla ake siphunze lapho kwabhala khona inkosi yakudala inkosi lebitwa ngokuthi ngiSolomon lenkosi yayiphunzisiwe kakhulu uNkulunkulu kodwa ibhala emavi nanga namhlanje sesithi bonele kanye nebantwana bethu ngibongela ngisho nebantwana labancane ngoba nabo ubeva bathi lunyazi ngelwethu basho la Swatini bangakaluboni ngosini imibhalo ke leingcwele lunyazi lwezulu ngiyatibongela emhlabeni ngefika 1946 esikolweni angiyanga kodwa kwaba nenkinga ekweluseni kwami inkomo uthi kababa lunyazi lwezulu wangifundzisa ngakwati kuphunza ngakwati kubhala ngingayanga esikolweni ngithela ngithi ngiyakubuka lokho ngakhanza nebalandzeli bakaJesu bangayanga esikolweni kodwa bakwati kuphunza ngoba umoya kaJesu wabafundzisa. Ake sibuke la incwadi yeMshumayeli. Incwadi yeMshumayeli bathandekako makhosi lamahle nani maNazaretha la ingcwele labuthene kulomuti wasesabelweni. Sicela incwadi yeMshumayeli la ngitawuphindze ngisho Nkosi yemakhosi ukuthi baba njengalosi lapha nje ngitawucela ukuthi lamahumusho kumane kutobhakala kahle nawo emaZulu phela eve neMaswati kukhona eMaswati la ngeva kahle isiZulu kodwa nasikhuluma sisodwa lapha ngaphandle siyevana manje uma sesilase kuyashisa. Ngitawucela ke ukuthi lo munye avule lihumusho lesizulu mina ngivule lihumusho lesiswati incwadi yeMshumayeli sahluko sesithathu verse 15 ukuthi lokhu phakathi kwethu kusha yini noma cha kodwa ke ake ngiqale ngelulwimi lwesiswati kuthiwa ke lapha maNazaretha amahle enkosini konke lokukhona ngulokwake kwabakhona lokhu phakathi kwethu maNazaretha amahle nani makhosi asendunkulu akusiko lokufika namuhla kwakuvele kukhona futhi kuyawuphindze kube khona malibonge ligama lenkosi. Ngitawuphinza la 15 angathi esizulwini kutawufundwa konke lokukhona ngulokwake kwabakhona naloko lokuya kuba khona sekwake kwaba khona uNkulunkulu uyakubuyisa lokho lokwake kwenteka kuthi kuphindze kwenteke ngesikhathi sako. Ithini kumsho lesizulu funza ayubuvula funza lokho okwakukhona kusekhona lokho lokwakukhona selokho kusekhona nakalokho namanje nalokho okuza kuba khona kade kwabakhona nalokho lokukhona kudala kwabakhona. uThixo ufuna okudlulileyo uThixo ke ufuna lokwendlulile aphinda kurenewe akwenze kube kusha kuphinde kube khona futhi. Alibonge igama lenkosi. Yabona ke nasengafunza imibhalo ikakhulu ke mina tishela wami kwaba uNkulunkulu wena lwasebuhleni bamaNazaretha kule minyaka leng15 lengayelusa ngilandzela athi inkomo uthi kababa wangiphunzisa unyazo lwezulu angifuni ikhulume mama ngaphuma nje esikolweni vele hawa sekungafakwa endzaweni ke unyazo lwezulu lapho wangithuma khona ngule ndzawo lokutawuya kuyo ngemsombuluko
alufakwa ngeBhayibheli le kodwa hayi bashayiwe. Khanzela omunye edolobheni lakithi khona idolobha lencane lunyazo lwesiZulu kuthiwa kusesipiki. Abhongoza ngembhobha shumayela ngamchweba kancane egameni lonyazi ngamsiselisa emva kwesitsholo. Ngathi mfundisi wenkosi angifuni ukukuboyila. Ngathi njengalokhu memetela igama likaJehova igama likaJesu. Wentelani kungcwaba abantu baNkulunkulu ngosuku lweSabatha? Yeah, good, excellent. Wentelani kuhula intshwebe yakho? Yeah. Tinwele takho mfundisi tikuphi? Umfundisi wathi kimi lunyazo lwezulu mana leyo maphi kwakungakhuluma mina kwakhuluma wena Shembe. Awu Nkosi. Wathi ngicela ukuthi ngiyabonga Mkhonza mfundisi weManazaretha ukuba ungibeke lamva kwendlu. Ungangipoyili phambi kwebantu ngoba lulwimi lwami lunyazo lwezulu lwasoka angifuni ukukhuluma ukuthi umuntu ngumkhubekise ngaphuwa lokho nje. Ngoba ngafundziswa nguwe Shembe lo uNkulunkulu waManazaretha. Ngiyacela unyazo lwezulu ukuba ngiyichazisise lendaba. Ngoba baningi labathithekile ukuthi eManazaretha asho ngani ukuthi uNkulunkulu kaShembe. Ikakhulu kuleli ibhele ubaba nobaba mkhulu. Ngicela ukuthi umlilo wasezulwini unyazo lwezulu ushise onke amadimoni ebantu abagulako laSwatini. Nalabo labathe kuwe lunyazo lwezulu kuze kuNkulunkulu bakho bukhazimule. Ngoba noJesu Kristu lunyazo lwezulu ngikhulume phambi kwesihlalo semusa. Ipower yemandla abenawo uJesu Kristu umprofeti lomkhulu waseNazaretha kwakungesiwo akhe imibhalo ingafakaza manje ukuthi le power lengaka kaJesu abeyithole kuphi. Lunyazo lwezulu uNkulunkulu wethu lembhalo ithi konke lokwake kwabakhona kuyawuphindze kube khona futhi njengoba wawukhona emandulo namanje solo ukhona lunyazo lwezulu. Ungahamba ulicethe leli lasomhlolo baye babuthe ukuthi sibongo lesi sishembe savelaphi kodwa ngesibinzi lunyazo lwezulu lwangipha sona ngiye ngibachazele kangcono. Ithi kusuka kuGenesis kuyogcina kumprofeti uMalaki kude la kuthi Jesu khona kodwa oElijah naboIsaya naboMoses naboAbrahama bonke baprofeti basendulo bakhuluma ngoJesu kodwa bazange balisho libitho lakhe ukuthi ungubani. Nikhona abathandekako. Yabona na ufundziswa ngumoya nani maswati lenikhona la ngicela nibhekisise namhlanje ukuthi ibandla lelihle kangaka lelikhulu kangaka lelikhonta uJehova lihlethi phansi la kuthathaphi lokho. Ngoba emabandla onke ahlala etulweni emabandla onke ahula intshebe. Mina ngiyabonga Shembe lo ingcwele kufika kwakho eAfrika wasikhipha ingulubeni. Ingulube labanye bashiba ngayo baze baphathe nemphako wayo. Wasikhipha ngosemashwaleni. Wathi sisanzinza wasimisa sabashiya banatha labagcina lokumnyama. Wasikhipha Shembe lo ingcwele. Unenzawo lenkulu Shembe Eswatini. Silapha nje Nkosi asizange sabunatha tshwala ngoba wena wefika wafaka umoya wakho. Wasehlukanisa nato tonke izinto letingolileyo uJehova langatifuni wasekhutha lunyazo lwezulu nasemakhaya awubaba Nkosi usiphunzise njalo ukuthi nakuyisandulelo siyawugeza umuti siuthanyele umuti sihlambuluke ukuze lunyazo lwezulu nakukhala insimbi thithi natifika tingilozi emtini wobaba tingajiki lunyazo lwezulu. Moya uyingcwele unge
umshumayeli wami Dlamini ngimbonile lapha phakamisa iBhayibheli yesiZulu kukhona emaphi lamqoka la lengifuna ukuchazela sibe sakithi seMaswati ukuthi kungani eManazaretha athi nathi shembe sisinzise nangempela baphile. Ngicela eManazaretha lunyazo lezulu ukuthi ubhike umbane welitulu ungangene emakhaya ngoba nguwe lunyazo. Ngicela lunyazo lezulu ubambe ngempela umbane ubambe nje ngempela ungadlaleli kuManazaretha ngoba kuyawupoyileka ligama. Nani-ke eManazaretha niboshesheni ucisha umlilo ngesandulelo sesabatha. Nani sheshe nacisha umlilo ngeke ungene umbane welitulu emakhaya enu. Incwadi yomphaphathisi Johane chapter 10. Ngifuna ke kushona imibhalo. Verse 33 and 34. Awufunde isiZulwini sakho. John 10 umvangeli. 10 Johane verse 33-34. Yona mbamba iqala lapha ku-31 kodwa nje ngiyayijubela. AbaJuda bamphendula bathi, sibe semaJuda njengoba naPilathu uPilathu wafakaza ngempela waze waloba ngesandla sakhe wathi lo nguJesu waseNazaretha inkosi yemaJuda. Wabeka lencwadi lapha esiphambanweni ngosuku lokugcina lukaJesu. EmaJuda ke aphendula uJesu athi, asikukhandi ngomsebenzi omuhle, asikugqobi ngalamatshe ngemisebenzi yakho lo uyentile. sikukhanda ngokuthuka, sikugqoba ngalamatshe ngoba wena uhlambalatile wethuka. Kusho emaJuda. nangokuba wena umuntu, ngoba wena ungumuntu ndufanana nathi, uzenza uThixo. kodwa wena sowutiguqulile wetenda uNkulunkulu. Utamuva kuJesu lapha ku-34 bemcela ukuthi labakubhalako bake bamake nje noma eManazaretha bengayadi kodwa Maswati ulani indlebe nivisise ukuthi inkulumo kaKristu ithini manje. Verse 34. uJesu wabaphendula wathi, uJesu indodana kaNkulunkulu wawaphendula emaJuda akubo laba bafuna kumbulala wathi, akulotshiwe yini emthethweni wenu ukuthi akukabhalwa yini emthethweni wakini maJuda kwabhalwa umbhalo lothi ningoThixo? nine nibonkulunkulu. Phinda futhi ngathi ningoThixo. wathi uJesu akulotshiwe yini ukuthi ngithitheni bonkulunkulu? Ligama lelithi uNkulunkulu. Uma ushembe kuthiwa uNkulunkulu kaShembe noma uShembe uNkulunkulu nethukelani Maswati? Yeah. Uma wathi oThixo labo eleza kubo izwi likaThixo, uma uJehova athi babonkulunkulu laba leleda kubo livi likaThixo lelefika entabazwe lasishembe ngikuthuma eveni lasempumalanga kunesive sami lengisibekile lapho. Hamba usikhiphe etonweni usifaka usigqokise ingubo yokunqoba njengalokho kwelivi likaNkulunkulu lefika kuShembe. Bantwana bakaNkulunkulu kukhuluma uShembe loNkulunkulu ezulwini kwaze kwevakala emhlabeni. Nethukelani Maswati lasithi uNkulunkulu kaShembe bese ngoba uJesu uyavuma la lelivi leleta kubo uNkulunkulu wathi babo uNkulunkulu. umbhalo ungephula. Ngakho ke lokhu lokubhaliwe lapha kungeke kucishwe. Nisekhona abathandeka? Nikhona abangcwele? Sitawulandzela kancane. Sithi nje sihamba hambe. Sike sive ukuthi yena noJesu abenta lokwa nalokwa. Kodwa ngiyayithanda indodana kaNkulunkulu baba lunyazo lwezulu ngoba ukhulumile wena waze wabhala phansi wakufakaza ukuthi nina labathanda ukuphila emhlambini kaJesu. Khumbulani nje indlela lencane ngileya ekhaya. Kodwa le yakho lunyazo lwezulu ayithe inkulu ngiyabuka la. Ngiyabona nalapha esikolweni ngeshaya yakho lozitha bayabona ukuthi ufekile lunyazo lwezulu.
awu bangcwele benkosi kwaze kwaba kuhle kuba la sitawubheka ke la ngiyabonga bantwana bakaNkulunkulu omuhle nishito ngathi phela siyafunza angisasibejayela kodwa ngiyethemba sitawejayela ngoba ubaba noma sabhala umhlangano utabaselela ushembelo ongumoya ngicela unyazule ezulu ungaphumi kithi incwadi yezenzo zebapostoli angathi bitwa ngekuthini kwesiZulu imisebenzi yebapostoli sahluko sesibili verse 22 madoda aba-Israyeli lena ishumayelo yemgqotshwa umfundi kaJesu logama lakhe linguPetro lathi uJesu utawulakha libandla lakhe etikwa lelidwala atshela Petro nesixuku lesinenge manje kuPetro uyachubeka la uyafakaza esixukwini semaJuda uthi madoda akaIsrayeli ake nizwe lamazwi madoda akaIsrayeli vanini nangemaphi maswati uJesu waseNazaretha awuve nje phinza futhi uJesu waseNazaretha uJesu wakuphi ngiyangibeve nasemathendeni bathi ngegama likaJesu kodwa bona babe bangesiwe eNazaretha nikhona abathandwa cha bakaJesu babonakala ngethintshebe babonakala ngani babonakala ngethintshebe babonakala nangethinwele enhloko yes uJesu waseNazaretha umuntu oqiniswa uThixo phakathi kwenu umuntu lo waqiniswa nguJehova phakathi kwenu maJuda ngemisebenzi emikhulu nangetimangaliso netibonakaliso uThixo azenza ngaye phakathi kwenu uNkulunkulu latenta ngaJesu phakathi kwenu maJuda malibonga ligama lenkosi uJesu le power wayithatha kuphi bayithatha phi yo sinoNkulunkulu wethu phakathi kwethu nangushe uyathi mesikhathi sikaJesu njengalo mchazile ukuthi esikolweni angiyama ngiyathi bomela angathi mshembe ukuthi ngingabonga ngani kuwe kodwa nje liso lami mkhululo esiboshwa lela ka left selifuna ukuthi kuba nenkungu ngiyethemba ukuthi utathi uvala umhlangano ngihamba sengibona la alibonga igama lenkosi ngoba siphambi kukaNkulunkulu lomcela manje asabele manje vele livi likaNkulunkulu lalithi madoda kaIsrayeli vanini nangemavi Jesu waseNazaretha abe indoda lefakazelwa uNkulunkulu embikwenu ngemisebenzi lemikhulu emandla nangetimangaliso kanye nangetibonakaliso letentiwa uNkulunkulu ngalo Jesu nani mathupha niyakwati lokho ngoba kwenteka emehlweni enu alibonga igama likaShembe lunyazo lezulu uNkulunkulu bakho befika kudala la Eswazini make wethu wakhulela 24 wetinyanga mina ke endlini kethu unyazo lezulu ngokugcina make wami wakhulelwa atethwele 24 wetinyanga wehlula inyanga yaka ngakhisha ngasho sibonga nginceba khona lenyanga yayinkinga batali bathi yayithatha tshani lobomile lunyazo lezulu ibugocote ibuyisumetshiso ilayide ingene phakathi esitibeni buphumele tshani bubhutsa batali bethu bethemba ukuthi cha lo mako akamavimbela uma simnikisa kule nyanga itathi naninike emakhathakhatha hayi noma kanjani kutawulu yehluleka inyanga nemilingo yayo kwefika kwesikhathi lapho uphumala ngasikotha balothako labahangu indla mhlathi kamayekisa yefika emntini wasekuphumuleni ngilapho ngacelwa khona mina
umuntu wekuphumula kodwa lenzawo siyadliwa imnyazi wezulu yadliwa ngemabhunu angathi ke namuhla ngoba libhese labuya kuma-Afrika ukuthi Nkosi yami seyeba kanjani manje ke baya-ke batali bami bathi baba uNkulunkulu wasemazulwini nange umfati wethu simlobolile samgidisa wenta konke kodwa kusateteki inyanga seti-24 yathasemehlo yasezulwini yamthi uwala yathi la iwajikijela kumake washayika phansi lathi uphumala ngasikothe kulabo babemmikisile wasibuyisana emanti ngekhaphu bawalethe emanti yafaka imino lemibili yathi mnathiseni esuke laphambi kwethu asithele ngale wathi nawanatha make lowo manti wathi nasithela ngale majokodweni saphuma silwane kwanuka wonke umuntu wasekuphumuleni silwane lesaphuma kumake nobalandzela lapho manazaretha amahle wase ukhulelwa ngempela wakhulelwa ngempela make wathi nakufika indodzana sekufika isikhathi ukuthi alethe umuntu lomusha emhlabeni bazali bami bamqamba ligama bathi nqoba ukufa ngoba ushembe kunqobile kufa bekuvimbe make ukuthi angabatholi bantwana ngoba ukufake ngumpowethu wokuqala ube ngumshumayeli entethelelweni ngemuva sekuthi malume emavimbela asahambile emhlabeni lunyazi wezulu salanzelana-ke saze saba sihlanu saba baze baba ngu-4 ngingakefiki mine kwaphela iminyaka lesihlanu selongijamile lunyazi lwezulu baphinde babuyela ekuphumuleni bathi nabefika futhi bawucela umntwana baya yathi lilanga lemalanga wena nine bakaMkhonza lo maka kaphiwanga kudala intombatana ngitaninika umfana lo mfana lo uyaba wegqina nangempela ke lunyazi lwezulu kwabe kwenteka njengalapha njengelunyazi lwezulu ngaba sibusiso lesivela kuwe Nkosi yemaNazaretha kwathi ke lunyazi lwezulu sengikhasa sekubuyelwa ekuphumuleni sekuyobongwa ikhola lembhedze yakudala ngade misekhona ime kanje lethi insimbi laphansi igobile babe umisileke bathi ke ngangihlakaniphile nje ngikhasa umbhedze bawumisile la waye washala la ngemuva nje kuneluduma lunyazi lwezulu olukhona ngaye ke umoya shangathi uyehlukana nemtimba bagijima bayobika kuphumala ngasikothe nabalothako liyabahangula wathi akuphangise Vaselina wafaka imino lemibili bathi ke nifike nivule kulinceba lo mntwana nifake lo Vaselina nibese seniyavala nithi ke ningavala lo Vaselina utamvusa lo mntwana so uyalishumayela ke libhangeli lihamba umhlaba ngigucela lapho nje lunyazi lwezulu sekwaphenduka emakhosi la ngi12 ngemandla kaShembe Lengibuhlungu ngako lunyazi lwezulu ahambela amakhosi lesithi kikhulu thina lapha kaNgwane ahambela unyazi lwezulu emhlabeni angakabhabhadiswa ngiyacela ukuthi uNkulunkulu wasezulwini azayikhumbule imimoya yalamakhosi lasamvubile uShembe athi siyaphuma Shembe ukuthi uNkulunkulu wethu amen sonke izono Mazipele Ona Nazozonge Ezipore Ogumusho
wafundziswa nokubuka sikhathi noma esikolweni ngingayanga ngisho ngibuka la angifuni ukudla sikhathi sika baba kukhona vele ngifuna ukubhekisa manje ebheki kumaNazaretha ngoba ke kugcwele kakhulu eMaswati nawakhona ngiyawucala la Siswatini ngitawufunza ngempriest Hezekiel 33 verse 30 kuya ku 33 kodwa kutawucala kufunze mina phambili kuze batokuva lo landzela ngesizulu tangilandzela ngemuva malibonge igama lika Jehova lo mbhalo lemtawufunza la utshela mina utshela wena ukuthi njengalo sisonzele phambi kwaNkulunkulu sisonzele ngetinhlitiyo letiphelele yini nasiphuma la sitawuphuma simnene yini nasiphuma la sitawukhulumisana kahle ngaphandle bona labagulako egedeni batakwemukeleka kahle yini befike enkosini bangakahlukumekeki yini ngoba abantu balakangwane lunyazo lwezulu bayaqala kubona ushembe shangathi bangalithola nkosi yamakhosi ngoba wena shembe ukubona nje babese bayaphila abantu lunyazo lwezulu kunalabashaya itiroki la kunalabethola ngetingubo lunyazo lwezulu ngoba udume kakhulu 100% wena uNkulunkulu wangempela kodwa ngeke ngimusho lo mfundiso phama kushayiso ngeke ngimusho manje ke le ncwadi kaHezekiel bantwana bakaNkulunkulu iyala mine iyala wena ukuthi njengalo sila phambi kukaNkulunkulu lolunyazo lwezulu sifanele ukuthi sitenga lokuphelele noma sithe kanjani la kuyashiwa verse 30 wena ke ndotsana yemuntu ba Hezekiel 33 chapter 33 verse 33 verse 30 wena ke ndotsana yemuntu bantu bakini bakhuluma ngawe ngasetindongeni teminyango yetindlu bafakana imilomo ngawe bathi wotani sitokuva livi leliphuma kusimakatha njengalo silapha nje lunyazo lwezulu kukhulunywa ngawe eminyango yetindlu kumabhulande emakamelweni kuphi nemaphepha laSwatini lunyazo kube vele kufanele lunyazo lwezulu ngoba ufikile uNkulunkulu webantu Amen 31 bantu bami beta kuwe njengoba bavame kwenta bahlale embi kwakho balalele emavi akho ngiyanicela maSwati nilalelisise libhilonyazo lezulu kodwa abawenti ngemilomo yabo bakhuluma ukuthi batinikele kodwa tinhlitiyo tabo tibukhali tifuna inzuzo tinhlitiyo tabo tibukhali tifuna inzuzo lembi lunyazo lwezulu uNkulunkulu wethu sicela nasisonzele kuwe usinike lunyazo lwezulu umoya wokukholwa amen siphenduke ngempela sibe ngemaNazaretha lamhlophe ngaphakathi yebo kubo awusilutho ufanana nemuntu lohlabela tingoma teluthando ngeliphimbo lelimnandi lihumsho lesiswati leli niqole maZulu kubhalwe kwentela sive sala kangwane sivisise ulimi lwaso adlale nemitshingo kamnanzi ngoba emavi akho bayaweva kodwa abawenti bengicasi emavi uNkulunkulu wethu njengala bantwana bakaNkulunkulu siwente kuyawuthi ke konke lokhu nase kwenteka ngobe vele kutakwenteka ngulapho ke bayawukwati khona ukuthi umprofeti abesemkhathisini wabo alibonge igama lenkosi minute ami kusele 7 ngoba ngindluli la kwaphasi half past nje ngiyavala
ngicela uNkulunkulu kaShembe angibusise angibhali mina kubhimba lolwini kubhala ubaba baba lunyazi lwezulu baba Nkosi yamakhosi kokuqina lengucelako Nkosi yamakhosi ngiyacela Nkosi njengaloku wawulapha Nkosi kaJuda kwathi lo ubagcobile njengaloku ngcoke Nkosi na ingubo bathi bona Nkosi sebabakhulu base sebayabutana ngoba behla babuta athi abajesu sengitawuhamba sengitakunishiya kodwa nize nithi phathe kahle base bayahlangana abafundi bakaJesu ngalemva kwendlu bathi njengaloko asahamba ngubani lo tawusala bamkhulu into ke yebukhulu angathi ukuthi bantu bakithi into labayithanda kanjani kuba mkhulu nje umnyazi lwezulu mina bengitiqelela nje mina ukuthi Nkosi ungimente shangathi angithathi kahle nasenhloko uyabona ngihlale nje ngingumntwana ngikhahlele ngibhekele ngivume ngibhekele ngivume ngibhekele ngivume ngoba lokho lokukhulu phambi kwabantu phambi kaNkulunkulu kusinengiso 18 Matthew verse 1 ngaleso sikhathi bafunzi baJesu beta kuye bambuta bathi pho ngubani lomkhulu kakhulu embusweni welizulu waphendula ke uJesu wase ubitha umntwana wamisa emkhathisini wabo wathi ngiqinisile nani ngaphenduki nibe njengalabantwana ningeke ningene embusweni welizulu mayibonga inkosi amen baba siphe Shembe umoya wenhloni njengemntwana siphe Nkosi yamakhosi sibe njengabantwana singathi bona inkosi sibakhulu wena usifundzisile Shembe wathi amukho umfundisi lomkhulu kunalomunye ake sibe njalo Shembe loyingcwele usinike umoya wekwathi Nkosi yamakhosi sisithunywe nguwe bese kuthi ke makhosini asendlungulu makhosi asendlungulu ngiyanibongela nina nibona uShembe nisaphile emhlabeni nani makhosi akithi aseSwatini ngiyanifisela ukuthi nimbone ukuthi ufikile uMesiya waseAfrika nibese nimlandzela uNkulunkulu wakini kuze ubukhosi benu butoqina ukuze indlungulu tigcine umyalo kaJehova tigcine lusuku lolukhulu lukaJehova lwesabatha ikakhulu kwamakhosi asendlungulu nina niqotshiwe uNkulunkulu nagcoshwe ezulwini uma niyawugcina yonke imiyalo kaShembe niyawuphila niyawuze nidonswe ngesikhumba ngoba uShembe uthike ngilokhu sekungasekho emaxhegu sesifa sibancane ngoba siwugcina umthetho kaNkulunkulu ukuthi siyawuhloniphana sihloniphana labazali bethu Alawu mabi baba sengiyabonga uNkulunkulu omkhulu omuhle wasebuhleni bephakama uze uyithethelele ingane yakho lapho Nkosi iphambuke khona ngegama leNkosi amen amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusisa Sizobala inkonzo yethu yamanje nesihlabelelo samashumi nantathu 93 socela umshumayeli Dlamini wakhona lapha ekhaya siholela isihlabelelo inkosi imbusisa Nkosi kusipha amabangela
Sibonga. Ngesikuzi singadli inselwa zamuntu. Ukhozi oluhle likaMayisa kaNhliziyo kaMzazela kasokhabuzela. Lo phathi ihlangu siyabhombelwa umloko oqala kwendlela lo phathi ihlangu selangwa ibuthi uMxakaboli. Waphathe senyanga ezulu njengezulu lahloma. Phathe sothi ngulenkosazana wasongolozela umhlaba ngengcwele. Unyazi lukhanya amata bethu kwafakaza abasemjini yathi bethi uNkulunkulu usefeni. Emfeni ndizilandele emhlophe kwathe siqale kusolwandle izothe bane besaqupha incadela. Zulela giyanga mafuba bela giyanga. Bantu base-Afrika engagezeka isila somsolo embaba lagunyazi kwethuthukeni. Enwesekuthola uphaphele gwalagwala kwabakafaka ngebheke kwabheka bezana. Kwafika ababhabhadisa abalelotho umhlaba ngenilosizi ezulu amasosha ngena. Umenzakenzelesendeleshithi izingwane emankulunkulu kuyiphusa zasentabeni ezikwezantingasha ngasibona izingwane esasezulwini. Sitoma amagama egameni wadlula wachaza sikuweni inhliziyo zamawondizi asho amalemidla. Zalikagula egameni phakathi ogana zabesala abothi inguthume xa abothi itshuli zaphenduka itshona. Umenzakenzela uvunywa ngabasemhleni inkosi enyathele kwadambukusa kwaphinde kwahla kwadambukusa. Kwaphinde kwahla kwadambukusa inyendlebeli lehlozini unogwidi beyobika isivakashi phezu kwentaba iKhenani asabhula isicabucabu. Shwele into abangaphesha enxiweni noswela umlomo bobonomlomo. Ubuzolibiza unyazi uthi inkazisila saba sesiqala ekusweni umdlelanyana othingo lenkosazana. Wavula unyazi babathufe lokho vuka bavuka esififane namaqhubu. Umdlelanyana onyanga sezulwini ovula unyazi bathufe lokho vuka bavuka sififane namaqhubu. Inkosi epolisi ihlangu ibiyothetha amaqala kwelasePietermaritzburg. Umemezi wezimbuzi zakhe zasuka zaphuma zamlandela ushingishane esangenta nangezansi. Sibuthe mabibi maqeda siphonseka nasezaleni. Umaqhapho zomhlaba kade bewagcoba bewanyathela. Uguqabadelo bengadeli umuntu insingisi yakitheletha amaphiko lasemthendozayo. Esuke ejumalela ngendlela zasesithole wagoqa amaphiko lasebhekphaki. Abona sizibeguqele amanzondo bethi baphoza khokho qaqeka ngiqala ukuthi bangunyazondo lezulwini. Inkathi sesiqhuba umcimbi saqoqoba bengokobhoza igazi. Athi qina qedela qedezile amagceke amanyazisena abanjengamabibi. Sephula emthetheni kwegqele emkhumbini ungakhohlwa bashiyeka kanhliziyo. Abangena amadoda amathathu bathi zothi akubhekwa khona bebheke kwalasha. Umshisi weyiphikandlela. Ogogosa benama ngoncela impande kaYosefa bothi bembali izobaqhothisa. Inzuka ike sensimbi ijoko lensimbi umphonso egqizama ugqemundla nquba abothi bembawula izobaqhothisa. Obheva amathabole wasifuba sibhinca amakasana ababhengese babhina ngoma basala bayivumana ephepha. Umkhipho zensikazi kwezempepho. Omahlizwe bepho besindelwa nangatsha. Oguqabadelo bengadeli umuntu. Ufike wavunywa kwalasesabuleni kwalaseswatini. Phuthumela emaswatini wabikela kwalozitha. Lithi lukhulu udumolanye lwasezulwini ludluleke ehume kwalasesiphophanyeni. Nasephandlwane bafika baluza udumo oluphakade. Nasemthizini bafika baluza udumo oluphakade. Nasembabane bafika baluza udumo oluphakade. Nawamanzini bafika baluza udumo oluphakade. Nizeni babikele nakwahlathi ikhulu. Luthi lukhulu liyenza lisenyelela lungonyazi lwasezulwini zonke izizwe. Zonke izizwe. Sasa inkosi inkosisi. Ngiphelezele ngumsombuluko ngiya emali ngambisi. Inkosi wamakagula phathi imvunulo inkosi inkosisi.